чағылқай мақсыммыт. Сақа сирен өркөн өйдәғы улу политической деятеля Максим Кирович Аммосов сырдык атыгар ананар. Компорун котойбот чағылқай өйдәғы ырағы толкуйдур кеңі керехелир. Жажаңын орутун көмүскүр кынатын ихигер сahыаран бигире сыластык. Көңүл олох эхен жаныхан туруммута кытыстар күн отуну сандара кыспыта. Караңа күүстери кыйдыра кымньылан төлөннөк тылынан сырдыкка угуян. Көрүү йол каяны күн ота тыкпытын олонно олорор компурун котойбут. Тулатын сырдата чөмчүктүү сандарбыт. Сакабыт норутун кескелен туһугар. Бардан бай батталын имири эхиспет. Кымматы атагар бигетип турорбут. Кыйыны ухансыбыт. Чулукан улун сакабыт норуота уруйдур айхаллыр. Жолло колокко бигетик сирдәбит. Сакабыт сарына чағылқай мақсыммыт. Үнер көлүнө өрүтөн эн аккын аттыга. Жолло колокко сирдәбит улукан кихини.